India amadi Pakistan ki marakta tension already oinakre masigi matungda amuk oirakadra madudi matamata ni adupu Pakistan amadi India ki marakta hujik fajana kre ingna kre thina dre haibati akhiroi maramdi Pakistan India ki oina yekna country ni yekna bambasen hekta normal oibase arai puanati amuram the Pahalgam attack adugi matungda India na thamkiba Indus water treaty suspension hujiksu withdraw tawdri masisu leibak ani siki oina tension han oirakpagi maram oi hai duna expert sing hai aduga handak tension oi krabati amuk hena sathi ki gani ka su hai nei maram ti handak ki nini humni ki escalation aduda khangna kare amana amaki magun kharati so escalation si oirakta ba amti pisa cha ki boisano so handak paw ma kayam kan internet ta nei nari aduga website ke adusu inarakle masi kaino hai bata China na 50% discount ta makhoi ki fifth generation J-35A fighter jets masi stealth technology ki apai bani very much advanced masi pidori sini Pakistan ta means Pakistan na laidori free de kai pibidi amasung China na sumamal tana offer the pidori aduga kangrup amana di asumna su haina kre sell J-35A fighter jet sell in China aduga masi Pakistan ki damak tani haidra masi India ki oina amuk hena alert oiningai ni oiningai wafam ni aduga pak amati China ki marakta military ki partnership lay haibasi ki chawpa praman amani hainai side amata India ki su good news lay Russia na chiro matamda Russia na India ki mating tawi aduga handak su Russia na haidokre makoi ki advanced S-500 masi khoi ki defense tawbagi ngakpagi masi khuchuklai ni tana mayam khangdrabani masi India ga cooperate tawraga sahan bagi wasu leibani India da production tawbagi India ki su advantage yamda leiri news 18 ama amana su hairi masi ki J-35A China ki stealth technology ki fighter jet as a unit kharadi Pakistan to deliver tawragani amasung July thada oirba yai sini expectation so wahang kari no haibada China na Pakistan the interest asu yamna lawri se piri se kari no masigi reply da asum na hai makoi na South Asia da khut thingjiningba khut thamningba mapom kudingda makoi na makut oininglakba world ki super power amki mongda mawa chatning halakpagi wani aduga makoi ki power se uninglakpani masiga loina Pakistan ka makoi ka some partnership amati yana pakhara su marung ti lai han dagi su masi ekoi na ta tu lak iso report na asum na hai masi ki deal ase finalize to bukita makta Pakistan ki foreign minister amati deputy prime minister Ishaq Dar hojik China ta laikri high level meeting pangtok pagi China ke military amati political official singa sourcing na asum na so hai China na Pakistan ta favor amus tawdori maluti masi ki deal ase final to matung da payment ase common bi kani Pakistan ki khudong chab ki matungin na lenient mong da payment to han kani matimo khudong chab da piba asigi khudong chab am je pibi dori so amoram da mayam no wahang tori basina Pakistan da paisa leiti chengchak phau da wati electricity phau da mafong kuding de leiti ngan de public awabatani economic stable oigada yam wati masai country manung da issue kaya ni aduga kaidagi paisa ka fifth generation ki fighter jet plane sing leidori masita report sing da high makoi handak IMF tagi loan ama phangkre aduga paisa du oiramgani kaino amurom da handak ki Pakistan India tension aduga India no open khangau ki Turkey amade Azerbaijan ka se open di Pakistan ki help ki damakta laki help hari se arm aviation su pi bagi wani masigi damak India na action kharati paikhat kharbani maru oida Turkey ke against aduga country ani se natana amasu Pakistan da armed aviation yam kana supply tawri hairi aduga madukana no habta Netherlands side amata Netherlands amati India ke barak to sei ka adagi fazaraba trade relation ke directly aduga India Netherlands ki mathakti yamak stick oya khibi yai karigumba Pakistan da mokoi no khuchukulaya se yam namak yon duna leirabati amasung supply to silabati jarak asida Operation Sindur ki matung da Jaisankar foreign minister Netherlands su chal durapani ahan boina ngang durapani wafam kya discussion ju torapani hojik ki matamase war ki timing ni aduga country mayam ma hojik lei hai modi bokoi khuchuklai saba develop to ba production to ba duga yon ba duga paisa saba masi business am oider hai hojik matam da adu masi ni hojik oider escalation China ki hoga fighter jet Pakistan pini sem am kanna nei no ki matang oi amoram the Apple company ki mathakta amati Donald Trump ki marakta escalation oi paki am tension oi ki wa pom su rai ma Apple se Donald Trump hai ki india sabira no sin ato pa khoi ki USA da hekta sabiro adu bu Apple na hojik mase ofam sita
contradict ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕꯅꯤ politics ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯅ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯅꯤ ꯁꯣ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯐꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯊꯝꯃꯒ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯁꯣ ꯗꯣꯅꯥꯜड ꯇ꯭ꯔꯝꯞꯗ ꯀꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯄꯤꯔꯤꯁꯤꯅ ꯑꯦꯄꯜ ꯅꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯔ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣ ꯁꯥꯞꯇ ꯁꯥꯕꯤꯔꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯂꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯇꯧꯁꯤ ꯁꯤꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯦꯄꯜꯁꯤꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯣꯅꯥꯜड ꯇ꯭ꯔꯝꯞꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯇꯥꯔꯤꯐꯁꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯇꯥꯔꯤꯐ ꯇꯧꯅꯤ ꯏꯚꯟ 25% ꯇꯥꯔꯤꯐ ꯅꯈꯣꯏꯗ ꯊꯝꯒꯅꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗ ꯁꯥꯔꯨꯔꯗꯤ USA ꯂꯪꯊꯣꯛꯂꯒ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯆꯠꯅꯩꯗꯅ ꯋꯥ ꯀꯌꯥꯅꯤꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯖꯤꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯁꯣ ꯊꯦꯡꯛꯁ ꯐꯣꯔ ꯋꯥꯆꯤꯡ